završnicu standardnih plesova za najmlađe natjecanje u kategoriji mlađi osnovci. Standard dances final. Startni broj 1, molim vas, lijepo pozdravimo Antonio Prijesara Zulić. Startni broj 2, Marko Galić i Kristina Kresić. Startni broj 58, Lorenz Predan, Jana Ramoščak. Startni broj 59, Dominik Jaložić i Jelena Jaložić-Barnja. Startni broj 64, Milan Toprak, Jelena Beljan. I na kraju startni broj 72, Zoran Marketić, Jena Beč. Kako se radi o kategoriji mlađi osnovci, oni plešu samo 3 plesa u svom finalu standardnih plesova. Engleski valcer, tango i Kristi. Finalni ples Quickstep. Ajmo, Sara! Naravno, nakon što svi budemo spremni, a jesmo, jedan pljesak za finalni ples za našu najmlađu populaciju.
finala, s obzirom da trebaju plesati u istom sastavu još i latinsko-američke plesove. Naravno, na osnovu ocjena svih 10 plesova dobit ćemo zvaničan rezultat u njihovoj kategoriji.